Avelin Eimi Motors Expert Channel bezo se kazana le kalim now salam kahin bol le zitlanga tunyai bol diu review bol diu he le review hi in Tata Toyota Glanza V versus Suzuki Baleno Hiche napan tau hite Kapay langam hi Suzuki Baleno ahin kalsit langam hi Toyota Glanza chu hi Baleno hi se masangat hin Baleno hi variant li no humi Sigma hi a base variant hi in abana chu delta ahin abana zeta ahin abana alpha na hichi ka hin compare pa hi zeta hi kalsit langam hi le Toyota Glanza hi in chingin hong suin Z to V hong Z to V chu automatic nga jong hong hin adi la jong hong chom ding hybrid jong mi chang hi automatic ngom min ema am ho hybrid hi chom chom hin tuna kan compare di hybrid hi lo pa di hi mi chi zeta hi hi V petrol pa manual pa hin chong hi manual pa hi a look si velo chun ki bang chen hi ngi ka bai la nga pa hi be ma sao te bai la nga be lo chun hi bezel headlight bezel hi velo chun không chỉ cái na chỉ bây giờ thì mà là phục lên mà hiện side lại này chỉ ta chỉ khát na căn sấy đi sọt không sao vậy đầu tiên chỉ ông hi về lâu chuẩn chỉ hi projectile này projectile light này ta lại chỉ là phục lại thì chỉ LED hiện LED pa hiện hay là hi về lâu chuẩn chỉ hi halogen pa hiện bulb pa hiện à đó cái khi nông rồi mai lằng thì thế này grill hi am hònเนี่ยพอขีดสันทูสเตรทนีโบกายหีนีโบกายหีกายหีสุดที่เดียตรงเดียกรมเราหินน้ำมันได้เห็นเจ้ากรมเราหินนะตัวตาเบ็ดสมิอันลูกซีว่าบราบร์ติดอยู่เห็นอินจินฮิจิการีลูกสมองเห็นกี่ปังเจ็ดหีนั่นเบ็ดนั่นเบ็ดสาบที่สาบร้องมาโบเลยเป็นแล้วจุนใช้โปรไฟล์ที่เบสสุดเกี่ยวถึงอัพเวลากระเป๋าเลยสองนึงที่ ORVM หินตัวละก็ใส่ดีหินเจ้าเฮียใช้มิเรอร์ป้า ORVM มาตีเลยฮิจิ ORVM ป้าฮิจิป้าฮิออโตเมติกหินนะฮิจิจ่าบีก็ล็อกง่ายฮิจิป้าตัวหินกี่โฟล์ครับนะจู advantage ครับ Baleno 1.0ตัวนะฮิจิป้าฮิอุ้มโลจ่าบีก็ลงได้หินฮิพีทีลงละบอลลงฮิจิลง foldable หินเอานะฮิจูหินAtale, Baleno a plus 2 kamu na dito piham tile. A glass, ichi a glass pa to, ichi a glass pa. Ichi plain glass may hin. Ichi Baleno a hi company na claim na chu UV cut rays na. UV rays sun direct ta hung le. Ito nga sunga sat dan to nga sunga sat dan ichi banglaw di. Nga UV cut rays glass umahin. Sila nga hi umlaw tun atayar size sin siute. Atayar hi ani ni na hi R16 chong hi R16 hi diamond cut aspok rong ki bang aten be ben na aspok ge ya ki bang hon stain chu side profile lai se the sun tin tin ata le chiranga pan plus point na mung na lai hin na isa na gel do bin lang tun anung lang ga do anung lang no hi velo chun ki bang chet ni Baleno to na ki bang chet ata le hichi a car pang hi ki bang he na angle pang ki bang hichi pang hu ki bang hichi langa ko nin hung le chun na he thei diu hen na chala ko na velo hen plane ta banga mu diu ne banga chi hi abu hi chi viet ven na chi tai ania ki hit nom lo he glass he na plus back camera chala ya omin chi back camera hi in gak hong một tê hong in cái tình boot space hi in ta lại chơi lăng pha in hong này về lâu chân kí băng chết a disadvantage in saying này Chuleh plus Toyota Glanza hi hichi ahuk pa hi agat thu valen hichi pa hi thilgi ta nó đổ phá lên Chuleh nó ta tê tê đi na Chai na ta kha ni
Glanza ong kibang hi chi jong hi kibang hi spare tire hi hung velu che Baleno ahi kibang ma hin ama hi drum hin na R15 spoke to 16 hi in chi hi R15 hi spare pa hi au ki ji di na module hai na chi hi company na pi mo mo hi spare a dinga plus chilanga hin vekit noten chong hi ve ve ne athu ing hai na chi thilgi ta ho cha ha de do thilga ngo chu ho lo pon tin thilgi wang ha ding hi spare tire vekit noten chila yong ai nga bin lang chu ve lo chen cha spare tire ma hi in chi R15 ma hi kit ne na spoke hello drum api kit na hi chi chu hin tin ani nya advantage lai ka cha ki bangin a sensor hi chi hi na chi sensor tong sensor amban le chala ya hi chi pai sensor so hi don ho ya bona sensor hi anung long ki banga hi na tun asunga lut nu te aki ba na ho a hilo le aki hit jat na ho bokan sei di hin tin specification hi ha se ya hele ipiti sei da online na long YouTube ma ki mu tho hi in na ai lo le Google search bo don ki mu hin ipia ma ki hit na ipi umam ti che hi ten to na nu lang nga hong le hen chi ga ve lang Baleno to Glanza hi pibua mi na hi ti ham pila spacious he sung he na sung li ne hin ni to rong le na sit ho hi comfort chong hi adjust hoi thoi ta in fit nga fit gu mo to rong na pui lo be a hi chi asung a hi in za hin charger khatom charger poi khana ki pi in chi chu hi ing tu in Glanza sunga lu Glanza sunga lu hello ki bang chet hin a ki hit na hi het ha hi ta bi a fe ding het ha mo chong hi hello hen space ma ing gari spacious ma hin na tu na engine lang hi zo le test right ka bowling a pick up ke lungge la hoi chi chu gari chu hat de mam iptm ji chu ka hin sei din tin tu na mai na nga hung towing ka tin mai la nga to ma ka sai ma sat pen ni chu ada ngai point chabi in se ma sang ka ting chabi common ta hin na simple ta au me hi he chi push and start button bo um ta in chabi keyless entry ki ti in chu hi in steering box si bolo chun cha hin airbag khatum in volume rocker hi in chi next line ha next or previous ni na pa hin chila ngai bluetooth connection call pick and drop na umi in pick and atha to ai khat na umi in chi mode hin chila ngai control ti ne hi chi visor ho app ho na hi chilang side hi infotainment system hi below 7-inch touch screen hi na chi khat be hin on in ka te Hiche keyless entry hi in Hiche infotainment system hi Android CarPlay to Apple CarPlay aumin ani na connect ki na hi in jiong anomen sensitive mo po in chi pair device ai lo le app bluetooth na connect num la hi in option hi tam ta om hin chi ata le chi volume up down api in try mute la hi in chinga hi option ho setting ho pp mom connection is not ti ho chuna chi bluetooth usb fm am abona um chi asia ph screen ni khat umin anal na sa in chi automatic control hin na climate control ti tai ama la ma automatic a ka le ke man ma cha ka me lo hi ai ba cho agin nan da de tin ai pi le chi su on nge na ti le chla ya hi a degree hi 18 na pa na hi asat na hi sang ta lung tho hi na 24 lang chan 26 lang chan na chi chu chilai screen ni wa hong ki pi he chi yong hi detail dewa kan sei na cha hi airbag khan umi in he chi ta bang cha na hi Glanza long khoma hi he chi screen yong hi chalanga hi speedometer hi in chalanga hi rpm apa hi in cha gari engine ki start lo hin chu talk to power screen option za umi hi na kilometer za ka thei do am average fuel izat ham amai si 21 hi kit tho hi si hi izat speed na ka hedam ata le cha hi gear assistant advisor kiti na thaina chu alo wale kiti pen
masa 4x4 sin na vet le ka sei jat di hin hi chilai ang chu chiang hi nem chakhat na khu hung ki pg hin na akai la sa sana tola le hung bui ding hi e cha khu assistant hung ging pe di hin naman namu ding cha chu na shift thei hi beginner ho adinga phana phachu ma ma ying hi e tun glanza ga to hi te glanza sunga ga be te to hi glanza sunga ko ngom di hin ida ka sei advantage pi ham ga cha apo nai ki bang so ke cha screen jong ki bang ki jong ki bang ki ba na ki bang so tam ta Baleno to hi ka sei dan ja ka sei ban che chwe ying in na detail diwa che ho betang volume rocker cha ma bo na hi ki ba lo na che phem tile hi Baleno a khu steering hi tilt up and down ki ball thei lo hi cha hi ki ball thei na adjust hi be lo chen na sang thei hi nim thei a hang pia chu gam sau chi ding ai le hi ke lung de dan steering hi anu yaw ma le nom ka sai na he tai ma le khot kham ying thei eta le comfort level dong anu men chi asang pa hin chi ani pa koi da ning ka ting na to hi aban phat le chi jeta hi Baleno jeta pe na chu back camera lo hin sensor wanga hi cha hi back camera mai hi nin vet sa ing ka ting khat be chi be lo chen hi chlaya hin backlight back camera min chi advantage hin ja chlai plus point ni ka pi hin to hi plus point chlai khat hin ai man chi ve na cho ni le alpha na cho le cho ki tho hin na ai pi hi le tu hin space ong bonin ke bang chlai hi glove box to bang khat min na jun ki hong thei ni ma ta ko ni thei wang hi ko hi control panel hi chi lai hin am central locking hin nang chi window hi in ai pi jong le ai pi le tu hin chom cha kong thei di chom cha kong thei di cha chu kin man review ita bangam ti chu kai pi de hin I'm sorry for the bad quality of video hum hai be se lo den je chu camera ne problem in kana ka ge bang ai thei hi nei pi jong le ni thu ha mam pi benang ki la le mistake om lo den di in tin sap ten failure is a stepping stone ti banga chu ka bo hil no to ai ka ga khat din tin sal stand by nom lo in tin tun gari kan tol de hi in tun glanza kan tol ma sat ding hi tun to ta glanza hi ga start no hi tin la view hi tin chi ground hin phal pi jivin MSYC te chunga ke pa thu ga seng guwa zu je in guwa ko ma sanga hi nyam khat bol de hin test right in ka ti in ai pi le ma power ho steering ho ai pi ho brake ho suang kan sai din in ka to lai ai turning radius si hoi thawin ai pi jong le tu in engine te so tin to hi ma a hoi Toyota engine hi to hoi hi ta hi to kan da din tin gari hi nyam khat kan se na pick up ko be lo chan he ning jo hi ta hi long spot de tai trên đó nó thể ingin brake dòng các mặt nào khô về đâu chừng responsive mò hi sensitive mò response hi in chúng ta lấy chiếc gari Glanza nộp này engine sound dòng cái low insulation dòng hỏi mà yên ta lấy mà đâu xí hi bị hà combo pack in hông in design dòng khát to và Baleno to cái bằng thâu hình ấy và Toyota engine hi one of the best đi thấy ingin hi ai pi le tu hin chan hin nga gatin abana navigate hite tun Baleno ana test right kin hitin Baleno hi sema bang very popular to like tai holang i ho adinga i ho lang ketile i ho Eimi ti andinga nalongi sa ma yin khat wa hi ai pi la ma hi turning radius so hi mo pon Suzuki ti a hi ai pi hi le chi hi ke man en jo ka bol banging Glanza ka bol bang chun engine ama da na kai da ko hin viau te velo chun ai ta a kai tho hin ma lo hi hat mo po in a hin la brake steering top bina ka chilai ta brake ka mana chu steering bubbling om hi chi bubbling pa khon confident a loss in steering jong hi zang in Glanza to te ding chun neu khat na plus point chu Glanza chu emosi katidan chu brake hin steering hi Nabon sensitive min chi Baleno hi zang ka se min ti ha engine ho
abonin zang ka sa in ai pi le overall ka review hoilanga ka chu am ti chu enjoy na view hitin a seina dingin ka din namama hinding kening da ting hi Glanza hin chi Baleno hi enja ka split la na na mu du hin Baleno chu jang ka sajat min steering ho nong enja ka sei su ke ta in advantage ka sei nom chu piam ti le my servicing part atamin servicing long anomin aman hi chalanga pon 8.2 la hi chong hi 8.2 la na zo thodi RTO bonds ke ya alpha to hi Glanza hi ka cho dinga sumum hi le ke wang Glanza ka cho ding na Toyota gari hi anomin a engine zong anom je me ti chu ke ma experience sam cha ka to wanga chu ka het do ha chu hin tin inda sei ma bangin hi ai cha advantage song tam ta ka sein changao ka sein ai pi le ke ma opinion na kan hin tin tunia video chan hin anangao hi tin hi pha na sawa i bolo hi bozamu te te achil pha hi ta na gelwa hi le lung se ten like to subscribe to share ni bo ti win lang nei to so jing wen nang sang ro ka ro ka hin bolo thing ding in zo nam hon ta taw nau hen lang ai pi zong le nei taw ko win lang na hin gel do jing ti chu ka sei nom hin tin ka sei hil nei ngai da mun lang ka sei hil ho elo le ka sei mang hil ho chu hiti jep le na ti vai la comment box a hinji winang question na lunga lunggel la hilo le hichipa hin bolo na ti wa jong le comment section a hin bol le chun reply Eimi Motors Export official da ka hin reply ji din hi ve chan chun video na nga tange